Jampe harupat. Gera gede gera lumpat. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Puah. Salamet. Kasablanka Palembang. Gera ingkah setan marakayangan. Salamet. Jampe harupat. Gera gede gera lumpat. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Puah. Salamet. Kasablanka Palembang. Gera ingkah setan marakayangan. Salamet. Jampe harupat. Gera gede gera lumpat. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Kasablanka Palembang. Jurik ngiliuri gera ingkah. Puah. Salamet. Kasablanka Palembang. Gera ingkah setan marakayangan. Salamet. Catch 'em all. ke Desa Buah Kapas. Alhamdulillah angkat video wangsul ti Desa Buah Kapas. Alhamdulillah teu aya pamengan naon-naon. Iya Bapak ini. Alhamdulillah mangga ini. Alhamdulillah wassalam. Mudah-mudahan Allah SWT dilungsurkan rahmat barokah sareng inayah Allah SWT orang sadayana. Rahmat salam salam aman almarhum eta nyandak atas ma sepuna Ujang Muhammad Dimyati dina kesempatan beribadah sapunten satyacana ka para kiai ka para mama simkuring bina ka bina-bina alhamdulillah jang didin di dieu alhamdulillah seueur kiaina simkuring yakin prasantan mudah-mudahan kabarokahan ti para kiai sadaya sing lunsur ka putra pribados sehingga mungkin dina rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah.
pembinaan penasehatan pelestarian perkawinan yang diselenggarakan ku Kecamatan Leuwi Munding. Begituna daya halangan daya pamungan kangge teras dilangsungkan acara akad pertikahan catatan dina buku nikahna. Nami lengkap Muhammad Dimyati bin Bapak Aman almarhum, tempat tanggal lahir Majalengka 8 November 1884. Alamat Blok Kamis RT 9 RW 4 Desa Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi. Terus anu calon pengantin istri nami lengkap Hani double N, Hani Uswatun Hasanah binti Netra, tempat tanggal lahir Majalengka 17 Oktober 1887. Alamat Blok Kedaton RT 2 RW 1 Desa Al-Matawi Sultanih Al-Marhumi min azabihi wa satwatih An-Nafidhi amru bisamaihi wa arudih Alladhi khalaqa wa khalaqa bi qudratihi wa mayyazahu bi ahkamihi Putri Sekali menunami Hanbi Huswati Hasanah Sukabitika Hiji Pamagat menunami Muhammad Dumjati kalian mas kawin kumarupi perhiasan emas anggabotna 5 gram dibayar terpantang di pasrah Haji Harim Haji Gadiri tanggal nikah ini wanitaha inafsi bizalik. Punten anu bade ngawurkeun artosna sepanjang dia dianggap gila sapatuna sok santai iya nu kaset tekeng ini payun bili kampung awas siap kurang tanah gina banting ke handapnya banget awas tarik ke atas nih nah 2 3 alhamdulillah Allah Raja Galuh Kecamatan Raja Galuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih barangkali ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanganku asep. Udah. Nih. Iya kan begitu. Buya, semangat.